yitwaga Nanduhura Francince, papa we yitwaga Binyange Tomaso, yitabye Imana ntabwo akiriho. Mama we yitwa Sifa Anusiyaka. Francine yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu mwaka wa 2003. Yavukiye muri Kabembwe, aho ni muri Bogobogo mu gihugu cya Kongo. Amashuri ye yize amashuri abanza kuri EP Musasa mu Burundi. Amashuri yisumbuye yayize kuri La Solution i Bujumbura, ariko ntiyayarangije, yaje kuyakomereza hano. Aza agera hano yize kuri Jotco Memphis, Tennessee, akaba agiye yaragitegereje diplome ye. Ubuzima bwe bwa Kristo, yavukiye mu muryango wa Kristo, yabyawe n'ababyeyi b'Abakristo, atangira kwiga ishuri rya Sunday School cyangwa École de Dimanche. Muri iryo torero yabaye umuririmbyi akiri umwana muto, ageza aho abatizwa. Yabatirijwe mu itorero rya Elohim Musasa mu gihugu cy'u Burundi. Yaririmbye muri korali y'urwo rusengero, ndetse kubera umuhamagaro w'uburirimbyi yaje no kuririmba mu ministeri abiri, iyitwa Come to Jesus n'indi ministeri yitwa Umuryango w'Abayakobo. Ubu akaba yasengeraga mu itorero rya Babyeyi Methodiste Simurina. Akaba yari umuririmbyi muri Trumpet Voice ndetse no muri Shalom. Mwumva ko ubuzima bwe bwinshi yabubaye akora umurimo w'uburirimbyi, kugeza ejo bundi ku itariki ya 30 z'ukwa 11 yitaba Imana. Ibyamurangaga Francine, uwamuzi, yarangwaga n'ubwitonzi bwinshi. Abo babanye bashobora kubihamya. Yarangwaga no kuvuga make. Ikindi kandi yarangwaga n'urukundo ndetse n'ibyishimo mu buzima bwe bwa buri munsi. Yitabye Imana ku itariki ya 30 z'ukwa 11 azize impanuka avuye gutarama muri Kentucky. Yari mu murimo w'Imana. Buryo mu by'ukuri ibigaragara nuko umurimo yahamagariwe ari wo Imana yamuhamagariyemo. Turamusabira iruhuko ry'abera, kandi twese dukomeze kwihangana. Byaba byiza rero ko twahaguruka twese twibuka abana bacu mu munota umwe, kugira ngo tuzirikane ubuzima bwabo. Thank you so much for telling us about our people. Those are the people we lost. Someone who has a car from Kentucky with a plate number B6 A473. You didn't turn off your car. We've reached a different
translation. abantu bari kubyumva ngo mugerageze mudufashe tumaze mu mwanya kugira ngo tugiye gusaba imiryango ababyeyi b'abana We're going to request the family, the parents, imiryango yombi both families, bakatugezaho ijambo ryabo they will come say their word, hanyuma basubire mu byicaro and then they will go back to their seats, ubwo tukaza kubabwira ikindi gikurikiraho and then we'll tell you what's next. kasabe umuryango wa muvandimwe semenyana We may request the family of Serena kugira hafi hano to come close batugize ijambo and give us the word hanyuma gukomeza kwihangana as they continue to be comforted. We all thank the Lord for the things that happened. God is the one who is possible. So I thank Him. He's the greatest. There's nothing we can do. But God is powerful. We thank Him for today. On the last celebration of Francince's life. May God be praised. I thank the Lord who gave me Francine. I gave birth to boys, but I received girls later on. Francine came as a blessing. She has a big sister, but Francine was close to my heart. Francine was the last born. She was my mama, and she was my mom, and was my sister. All those, even though I have the rest, but may God be praised. And I also thank the Lord. Francine was a very humble child who would give advice in everything. Even though we sucked the advice of the rest, but you know she was alive. She was close to my heart. And the rest were in my heart. But I can't find a word describing it. But the God that did it, may He be praised. I thank Francine for being a Christian. We used to live together in the room. Whenever I would take long in the living room, she would ask me to come play with her. And the time she was at school, I knew Queen from Francine, and I loved her, and she became as the rest. When Francine left for school, but they would stay together in thoughts. It made me so happy. Until we came home, and they would continue together. And I would ask the children, you guys need to rest because you lose your minds. But I didn't know that it was a program of God, and it was a preparation of God. And the miracle is, they knew each other at school. In Uganda and Congo, it's a very long distance. But think about the way they met in this country. And they went on the same day. And the God that did that, may He be praised. Brethren, I comfort you. Our children will find them in the kingdom of heaven as they prepare for us. I can't find a way of describing it, but the Lord is in it. I thank the Lord because Francine, it wasn't like the other children nowadays.
There are children out there bitwaye kuko bidashoboka who behaved in this way. cyanejeje cyane cyatumye mpumuka mu mutima wanjye But what comforted me mostly nuko is bari because bazi Imana they knew God kandi bateguza ubugenzi bwabo and they prepared their journey. bicara twese I wish all of us tukazirirwa Imana have that chance tugateguzanya to prepare our kandi journey. cyabaga uko bagiye bavuye mu rwabutumwa They went coming from the region. May God be praised. jewe umunsi bagenda The day that they left us, narasohotse ngenda kugira ngo I went outside and I looked at them to take off. And I didn't stay long. saa kenda ndaguhamagara At 3 I will call you. And so you can open for me. ndategereza za saha So I waited that time. tugere ndazuka When that time reached, I woke up. ndakurangiza And I looked outside. zakeza I said, what happened? ndagaruka So I went back inside. musubire mu nzu numva ko umusaza wampamagara When I went back inside, the brother called me. arambwira ngo mama we And he said, the mom, gutya yagiye duhatuvugana wari kubu nyine mbonye ibintu banyandikiye ngo biratangaza I'm seeing the things they wrote to me and nonese ni where. ibiki And I asked them what happened. The brother is in Uganda. uhamagara bari aho ngaho ubabaze And he told me to call the people around and ask. yampamagaye sinamwe My son called me and I didn't hear. ngo mare uhamagara umusaza we iyo yari ari mu kazi So I called the brother where he was at work. wamenye amakuru yabaye And I asked him, do you know the news? ngo yaye And he said, I don't know. ndaceceka ariko So I kept quiet. kera numva umutima wanje But I felt heavy in my ugize heart. ubwoba My heart became scared. ngo mare mpamagaye abo bajanye So I called the people in urara my life batora telefone and no one answered. umuhungu wanjye arambwira ngo mama ngo ihangane ngo ngiye kubahamagara My son said, be patient, let me call uko them. zagenze And I will let you know what happened. ubundi kera nari kumpamagara abantu barambye So I was already calling people already imana yo gone. mu ijuru ntabwo icyubahiro May God be praised. ariko nshimiye imana ko Francine yapfuye yamenye imana But I thank the Lord that Francince died as a Christian. kandi kubw'imirimo yankoreraga yari myinshi The works that she used to do for me, I cannot start to describe. numvise ko basaza niyo bayivuze You all heard the jewe brothers speaking about sinobasha her. kuyisubiramo I cannot repeat after ariko that. imana yo mu ijuru ishimwe But may the good Lord ntabwo be praised icyubahiro no ku yindi yose yakoze mu itorero in all the works she did Francine in yari church. umuririmbyi wacu Francine was a singer since Burundi. yararirimbaga She used to sing akiyiriza and she would fast. iyi dose mu bayisengeye ndagira ngo yari uwa mbere She prayed for the kandi disciples ari more. guhinda mugana And she was very young. akagenda buri taramo akambwira ngo mama And she would go in fellowship and told me, Mom, the one thing I pray kugira ngo for tuzogere hano is for us to go to kugira ngo preach here. humura imana izobikora And I told her, be patient, God will do it. agatarama akiyiriza She would fellowship and fast. ndagira ngo yenda twebwe nubwo twasengaga yenda twasengaga bukeya kuko ntabwo I hari think we byinshi never prayed ariko enough, we yari afite n'uruhara rwinshi cyane but she really prayed for it. biramuhaje igihe zose imana iravuga ngo izobimugezaho imugeze muri iki gihugu And God said that He will fulfill all that. imana yo mu ijuru ishimwe May God be praised. shimira imirimo yayo I thank the Lord for His word and His miracles. gushimira abaturage And I thank the community. imana yo mu ijuru ishimwe May God be praised. kuba yaraduhaye umuhanda wa polisi ungana gutya That He gave us a community large like ntabwo this. icyubahiro May He be praised. sinobasha kubona ukuntu I can't say kuko ko enough ndareba kari keba cyane because I see that ariko all the narebye people. abantu batwegereye But I saw the people who were close to mbona us, ni benshi and it was a lot of them. sinobasha kubahanura I cannot sinobasha start no kuvuga counting. buri muntu izina ngo I bikunde cannot start naming each. mbashije gushimira umuryango nshatswemo w'abasita First of all, I thank the family I'm abasita married twasanze into, hano muri tenesi the Basita who are here in Tennessee. baratwegereye cyane They became close to us. baratwegera They became so close to us. cyane nshimira ku babyeyi babanje kutugeraho muri icyo gitondo cya nijoro As I thank the parents who came to visit us that basanze morning, turi kure kure they found us very far. aribo pasiteri wacu dusengana Who is our pastor that leads ndagira us? ngo we yumvishe amakuru ndagira ngo tuyasuye kwinjira mu nzu I think he heard the news and came straight.
yasanze tumeze nabi cyane He found us very far, ariko aratwegera but He imana yo blessed mwita us. twese umugisha May God bless him n'abiwe bose njyewe sinabona icyo and mubona all his people. imana yo mwita gusa niyo yomutera umugisha Only God can bless him. abashimiye n'abasika bose rusange And I thank all the bumvishije Satan amakuru yatubayeho that heard the kandi news. ndareba ntacyo mubasha gukora There's ariko nothing. abasika bose babashije kugera aha hantu But all the Satan who came here kubwo ikibazo cya Francine kimaze kutugeraho after the problem of imana yo Francince, mu ijuru ibahereze umugisha may God bless you. nandishimye Praise be to God. ngiye gushimira umuhana wa tenisi I'm going to thank the community of Francince watwakiriye that welcomed us in this country. washikiye uhereye ku muyobozi udutwara Starting from the leader in this country. imana yo mu ijuru May the good Lord bless you. nabonye ubutwari yakaze bona n'ubutwari bagaragaje muri iki gihugu imana yo mu ijuru ishimwe May God be praised kandi igume ibongerera imbaraga and continue to kandi empower you ibongerera ubushobozi and continue to give you all. jewe sinabona uko navuga kuko hari imirimo myinshi bakoze There's so many hari works that abaraye night. amajoro There's so hari many abaraye works that this bagenda night. kugeza n'ubu Many people baracyahagaze and they're still imana yo mu saying, ijuru ishimwe may God be praised. abashimiye shimira abantu twavuye mu karere kamwe I thank people who I came nabonye benshi bageze ahantu babasha kubamenya kandi babasha kubavuga that are here today that I cannot bumvise stop iki naming, kibazo nagize that heard about the problem I faced bakihutira kuvuga ngo batugere and they hurried to come baze kudusura hari visit abandi us. imbuga zibiri hari abandi imbuga zitatu imana yo mu ijuru ibaheze umugisha May God bless you kandi bahabwe icyubahiro and may God be praised. n'ishoboye byose He's the one. sinabona icyo nabaheza I don't have anything to sinabona give you. n'icyo nabaheza There's nothing I can reward you ariko with, imana yo mu ijuru but the good nizo Lord bahemba will reward you. shimira umuryango navutsemo I thank the family born in. bamaze kumva ikuru They heard about the news kandi baraguma baratuvuga and they continue to aho bari comfort bose us. imana yo mu ijuru ibaheze umugisha Wherever they are, may God numve bless ko them. nabashimiye cyane I really thank you imana yo mu ijuru ntabwo icyubahiro and may God be umwana praised. wanjye My child, imana yo mu ijuru the good Lord, ubuso nzomusanga I will find ubwami him bwo mu ijuru in the kingdom of heaven tuzobane and we'll live together. ko nzaho yabwiye imana ihabwe icyubahiro May God be praised. ubuzima bwiza murwayi Amen. twumve pasiteri zirari aza kuvuga ku Pastor bw'imirimo umwana wacu to ni speak about pasiteri uri uri hano she's ahaguruka azoza the pastor, she was the pastor of Francince. Yesu ashimwe Praise be to God. munakire cyane Yesu ashimwe cyane Praise be to God. hafi amagambo yose barayavuze They said almost all the words, ariko kandi tuvuga kuri mushiki wacu but we cannot lack what to say about my sister. mbere dushimira imana n'abantu First of all, we thank God and the people. imana yaduhaye abana God gave us children irasubizuriza n'umwana and gave us a child. turikiye murenga ariko kirumvikana sinzi yaduhaye abana irasubizuriza n'umwana He gave us children, but gave us a child. umwirondoro bawuvuze n'andi makuru barayavuze n'abandi bose tuyavuge We talked about her life, ariko nje ndavuga amagambo makeya ariko but I'm going to say a few words. kubera kuko abantu wenda haragira abandi baza kuvuga reka kubarusha bamusubira mu mwanya wabo Let me not make you tired. You can go back to your seat. hasigare ndakize nafite abandi bamusubira mu And mwanya only Beckys and Fidel can remain. Nanduhura. umusaza yamwise iryo zina ari uko Her dad named her that name yari yaravyaye abahungu batari benshi because he gave birth to not many sons. tuvuga turi abahungu barindwi We're 7 sons abakobwa ni batatu and 3 girls.
noneho akagatora ngo kavuke So when this young one was born, data mutumye so my father called her Nanduhura, ndamaga tukuri kumusenga ngo kandi afite n'abakuru be and yet she has her elders. arambwira ngo mumaze umubabaro ngo wanyina wapfuye He told her that it was a comfort for his mom kandi passed, umukaka yapfuye ashaje cyane and yet the mom had passed. ariko umuhungu we ngo arafite umubabaro nyine But the son was so sad. Nyandura rero ngo avuka ari we nyina wase Nanduhura became the mom of her father. nicyo gituma navuze ngo twaba dufite abana tukagira That's why I say that we have children and have a child. Imana yaraduhaye Nyandura But God gave us Nanduhura, gave us in the right time. ije Nyandura twangana Nanduhura and I were the same. mfite imyaka 60 irenga I have 60 plus years. ariko mwumvise ko yari afite imyaka hafi 20 But you know that she was 20 something. ariko twangana But we were the same. muteze mwangana gambutse How are we the same age? nije mfura ya data I am the firstborn of my father, nawe akaba umupenzi wa data and she was the lastborn of her father. nari mfura nakomeye I was the firstborn and she was the lastborn. abantu bazi urongora mvuga ikinyamurenge People that know the saying, haba umurage w'imfura hakaba n'umurage w'umuherezi si uko mwabaga bakuru is it not so? tumaze kumenya amakuru ko Nyandura yitabye Imana After we heard the news that she had passed, byaratubabaje cyane it made us so sad. kandi umuntu wampamagaye ntiyahora ampamagara cyane And the person who called me doesn't usually call me. ariko ngo mpamagaye But when they called me, 12 zo mu gitondo 6 a.m., umutima wamubwira ngo hari impamvu my heart said that there's a reason, nyine aje kuyivuga and I'm about to say it. ariko kandi Imana yaramutanze mu gihe cyayo But God gave her to us in the right time yamujyanye kandi ku gihe cyayo and took her in the right time. Imana ikamucyubahira May God be praised. ndashimira umuhana wa tenisi I would like to thank the community of Tennessee. nasanze mufite ishyirahamwe rireza handi twagiye tuba I saw that you guys have togetherness that's more than ayo anywhere else. makuru twayamenye umunsi dutabara We heard about that news. ngo yatubwiye ntazagenda kwataka abantu bavuze niko bimeze And then when I heard about the news, I inquired, is it true? ariko hari ibintu byinshi byagiye bigaragaza ko kuzo bavuze by'abantu bose But there are so many signs that made me aware. bavandimwe ba tenisi turabashimiye cyane So we really thank you, Tennessee people. imana ibahereze May God bless you. ijambo riga kabiri gushima My second word, ndashimira abasitaho hano muri tenisi I would like to thank the Osita here in Tennessee. nabo hari ikindi kintu bakoze cyiza There is something good that they did as well kandi cyadukoze ku mutima that touched our hearts. twosaba ngo bishobotse If possible, abantu mubana n'abandi neza let's live good with each other. kuko niko na bibiri bivuga Because that's what the Bible says ngo as mugire well. umwete wo kubana n'abantu bose amahoro That live good with each other ngo ndetse n'ukwezi and to be righteous. mwakoze ikintu cyatunezeza We did something that made us happy. turabashima imana ibahereze umugisha And we thank the Lord and may God bless you. turashimira inshuti za data We thank the friends of my father. bamaze kumenya amakuru kuko umwana mushiki wacu yitabye Imana After they heard about the news, abari muri Afurika those in Africa, abavukana na data that are brothers or siblings to my babaye father, nyirarume n'iwabo mukuru wa munsi wabo biteye ubwoba truly that they were really sad. kandi ntabwo twari kubasura And you also that we came to visit. n'ubundi turabwira umukomeye And we're telling you also to be yari confident. yaratanze bariya bana nk'impano The Lord that gave us those children as gifts kuri yasirikari kubisubiza is the same God that yobu took yari them. ukuntu yavuze Job, there's a way he said. yaravuze ngo izina ry'Imana ngo ariryo rihabwa icyubahiro He said that may the name of Jesus be praised. tutokwishima two kwishima Whether we rejoice or not, ibi byakanze abantu ariko ntibyakanze Imana this surprised people, but it did not surprise God. mukomere mwihangane So be confident and be strong. abana bacu tuzabasanga We will find our children. reka mpumurize undi muryango w'ababikira So let me comfort the family of Abitira. sinzi niba hari abari hano ko ndabona muri abantu ntobura mumwigira I thank Barahari. all these people. uyu mwana wacu arangije yarakowe mu biti Our child was going to get married into Abitira. uko twari dufite inka y'imfatarengo ya biti
So she was going to get married into that family. twari dufite kuzakorera Nanduhura ibirori byiza. We were going to celebrate her. Ariko ko twari dutekereza siko Imana atekereza. But the way we thought is not the way God thought. Abavandimwe babitira bari aha ngaha mwari mwatukunze. So our brothers Abitira who are here, you had loved us. Tubabikiye kuko mwari mwakunze atagihari. We're telling you today that the person you love today is no longer here. Ariko mu muryango mwa data, But in my father's house, no mu wanje bwite, and in my own house, no mu basita bangana gutya, and all the Basita who are here, harimo abandi bageni. there are other girls. Uriya ntagihari. She's not here, Ariko tumucikije. but don't be weakened. Imana ibahumurize. May God comfort you. Turangiza, As we conclude, reka mpumurize umuryango, let me comfort the family, umukecuru, the mother, n'abashiki bacu, and the sisters, n'abana bacu, and the brothers, n'abana bacu. our children. Ikintu cyababaje cyane What saddened me the most ni uko udushaka tuza gutegura death ariko rwanda tubona n'ukundi tubihinga it does not prepare ariko us. umukecuru ukomeye wihangane But be comforted. Nyandura asanga abandi Nanduhura has found the rest, kandi urabazi sinumva mu myaka n'ingana and you know them without me naming them. agiye akurikira se yari igisebe cyane k'ikitisi She has followed her father. kuriya twakomeye n'uzi data dusiga The same way we're strengthened when the father left niko n'ubundi dukwiriye gukomera is the same way we're supposed to be si strengthened. wowe nyine asanze It's not just him, but it's urabyibuka his imwaro mom. waje kudusura twagize ikibazo But you remember you came to visit us when we had lost someone. kurya again. waduhumurije The same way you comforted us, nawe uhumurike be comforted as well. si cyo cyonyine Not just that, na hariya mu bwabiriza warahadusanga you also came to visit us there. ujya guhumuriza abantu The same way you comforted them, nawe ujya guhumuriza be comforted as well. ukomeye Be strong. data dusetura abahungu barindwi My dad has left us 7 children, 7 boys. ndakuboba There's nothing that's going to happen to them. tudashoboye tuzagisaba imana What we cannot do, we'll ariko ask God. dushoboye tuzagikora But what we can do, we will do. yesu ashimwe Praise be to God. tudashobora imana ibintu What we cannot do, God can do. hatabaye kurwara ibindi Without anything, mu by'ukuri ubuzima dufite n'ubwo turimo ntabwo twaba tukibaha the life we're in, there's nothing that will happen to us. turishima imana yabikoze We thank the Lord that did all that, kandi imana yagize neza and that God did. ndangiza rero ndihutira cyane As I finish, sinari nzi uno mwana barangizanije mu kwini I didn't know Queen. niwe wamubwiye uno mwana bari kushuri Francince told me about Queen when she was still at school. arambwira ngo yambona umugeni ngo ndushingira abantu And she said that I found a bride. se uwo mugeni ni And I asked her, who's that akavuga bride? izina ry'umwana umukobwa ariko ntamenya izina rya se And she would tell me the name of the girl, but would not tell me the father. waramukunze ati cyane And I would ask her, did you like her? And she said yes. ukuntu baza baganira ngo azabona ari umugeni And say that the way I talked to her, I found her imyaka to be yawe a bride. n'imyaka yo kuranga umugeni And I asked her, your age, is it an age to recommend ati someone? yamubwira ngo ni umugeni And she told me that she is truly a bride. ikintu cyarambabaje cyane That really made me sad. ariko kandi niko imana yabikunze But then that's how God planned it. rero So umwana wacu agiye akiri mutoya our child was still young, ariko kandi abizi ko ikintu kizabaho but I also know that uriya mwana it's afite time. ijambo ry'imana ryiza cyane He has read a very good iriya word. jambo ryari hano ritukumurize twese imiryango yasizwe n'abantu That word should comfort everybody here. imana mu ijuru bareze neza And may God bless reka you. abana basore bavuga ijambo rimwe rimwe iminota rimwe Let these gentlemen say a word as well. Yesu ashimwe Praise be to God. turashima cyane kuri uno munsi We would like to be very thankful on this day. ni umunsi ugoye It's a very hard day, ariko ku mukristu ni umunsi mwiza but to a Christian, it's such a good day. nihanganisha umuryango wacu I would like to comfort our family kubw'ikibazo twahuye naco nihangane cyane for mukomeye this problem we faced. nihanganishe n'umuryango w'abasinzira I would like to comfort the family of our Sinzera. mwihangane Please be comforted. anti sinabona byinshi muvugaho I don't have much to say about my aunt, ariko mbere y'uko ibi biba twaravuganye but before all this happened, we spoke tuganira umwanya muremure and we talked for a long time. kandi tuganiriza nk'uwo haganirizwa inganda
And she talked to me as though I was a child. naje tuganira uhaganira na nyirasenge n'umuvuzo riganira. And I talked to her as my aunt. Ndashima yuko yarangije avuye mu gitaramo. I thank the Lord that she was coming from a fellowship. Biragaragara kandi birumvikana It's ko barangije very neza. obvious that they left us in a good way. Umukristo wese wifuza kurangiza ari mu gitaramo. It's a death we all wish to have. Hanyuma kuko narinze nihanganisha umuryango w'abasinzira. As I said, I would like to comfort the family of our Natwe twabanye sins. igihe kirekire kandi tubana neza. We lived together for a long time. Nza kumenya Queen biciye muri aunt. So I knew about Queen from my aunt. Queen twaraganiriye twaravuganye. We talked with Queen. Ndashima Imana I thank the Lord yabihanganishije mukomere. that strengthened you. Kandi ikindi ndashima Imana yihanganisha mugenzi wanje. And I thank the Lord who has strengthened my friend. Bari inshuti yabo bombi cyane. He was a good friend of theirs. Baraganira cyane. They would talk. N'igihe cyose twaganira n'abo bombi akenshi twaganira kuri telefone ya mugenzi wanje. Most of the time when I talked to them, it was through his phone. Ndashima Imana kuko yakomeye cyane. But I thank the Lord who strengthened him. Ndatinze ndashima Imana. I want to thank the Lord Kandi nshimira n'abantu batuye muri Maine. as I thank the people who live in Maine. Ndashimira uncle. I thank my uncle. Bimaze kuba uncle yarampamagaye ambwira izabaye. After this happened, uncle called me and told me what happened. Tubura ukuntu tubigenza. And we didn't have a way of doing Ariko it. ndashimira uncle yaratwegereye cyane. But I thank uncle who comforted us. Turabana uwo munsi wose. We were together the whole day. Aratwihanganisha. And he comforted us. Turagushimiye n'umuryango wawe. We thank you with your Imana family. iduheze umugisha. May God bless you. N'abatura Maine bose. And those who live in Zukuri Maine, twarabanye. we live together. Wari umwanya ugoye ariko It baratwegera. was a hard time, but you came close Imana yo mu to us. ijuru ibaheze umugisha. May God bless you. Yesu ashimwe. Praise be to God. Biragoye kuvuga It's very hard to speak kuko ni umunsi ukomeye. because it's a very big day. Urakomeye mu gice kimwe It's big kandi on ukaba one part uzishima mu kindi gice. and it's joy on the other part. Ndatekereza ko nje nabanye na anti kurusha abandi bantu bose. I think I was close to Aunt more than anyone else. I Bujumbura twari tubana ku ishuri. In Burundi, I was with her at school. Yava ku ishuri yanshika mbere akangufura atarashika. Whenever she came back from school, she wouldn't go in without me. Turi hano naramuhamagara nkamubwira ngo hayi anti. When we were here, I used to call her and greet her. Tiyarazi izina ryanjye. Reka none kunsubiza akambwira She didn't know my name. ngo hayi umuhungu wanje. She would tell me that, hi, my son. Izina ryanjye ntabwo akunda kuduvuga. She never liked to say my name. Reka nihanganishe umuryango wa Queen. Let me comfort the family of Queen. Nari nzigaye nitaje telefone yanjye tiyacaga umunota umwe cyangwa iminota ibiri adashize kwiga. Whenever I would speak to my aunt, it wouldn't be a minute if I speak to Queen. Tekereza ko mugishi wanzi twaravugana biciye kuri telefone ya Queen. And we talked to Mugisha through Queen's phone. Ndibuka ijambo Queen yigeze kumbwira bari kumwe nanti ku ishuri. I remember the word that Queen told me while they were with my aunt at school. Yarambwiye muri 2025 afite agenda zanjye inshuti ziba yagiye akundana. She told me that in 2015 she would write down all the friends she met. Arambwira mu magambo baganira mu nshuti ze yaganira. And she said that all the friends that she talked to, Je nanti yatwanze muri agenda. him and aunt were the friends in the gender. Ibi bimaze kuba mu by'ukuri natekereje ibintu byinshi ngeraho nibwira ati birarutwa n'uko umuntu atobwira umuntu amenya. After all this happened, I say that it's better if I hadn't known her. Kuko natekereza abonzi natekereza umunsi n'abazagenda. Because when I think about the people I know and the time they will leave us, natekereza ahantu narindi, and when I think about where I was, kumva sinzi ko bizagenda. Ariko mu by'ukuri mwihangane. But please be comforted. Queen and aunt. And be strong. Queen and aunt. I wish them a return of peace. Thank you so much. Urakoze cyane. Gusabe nyirarume wa Queen umwe hano barahagarira ba nyirarume bose. Let me request the uncle
Queen kugira ngo to represent all the uncles so we can save time. bose umwe umva ahagije gutanga ubutumwa One uncle is enough to represent the family. nanone hafi ndetse na nyirarume wa Francine nawe yigire hafi And the uncle of Francince to come close as well. nawe bazabahagararira imiryango muri rusange. He will also represent the family. Murakoze. Thank you. Dushimiye Imana kuba kuri uyu munsi mukuru We thank the Lord for this big day wa Kine na Francine. of Queen and Francine. Duhagaze aha duserukiye umuryango mugari wa byinshi. I sent here to represent for the Banyabyinshi. Reka dusabe abanyabyinshi aho bari bahagarare kuko umwanya wo kuza hano imbere nta. Let me request the Banyabyinshi, wherever you are, to stand on your feet. Umwanya ntibitwemerera aho bari nibahaguruke. Time does not allow us to bring you here, but wherever you are, please stand up. Abamubona ni abaserukiye abo turi kumwe aha ngaha n'abandi tutari kumwe bicaye murakoze. All these you see are ones representing the ones who are not here. Kuko muzi ibihe byatugezeho byatumye abantu batatana hirya no hino ku isi. And you know the things that happened to us made everyone spread out. Rero abo nibo duserukiye. So those are representing us. Ni umuryango mugari. It's a big family. Tukaba ba nyirarume ba Queen. And we are the uncle of Queen. Tumaze kumva inkuru z'urugendo rwiwe. After getting informed about her journey, twifatanije n'umuryango wa Sebanyana na Nyanome. we joined together with family of Sebanyana and Nyanome. Kuko umwana Queen twari tumusangiye. Because we share Queen as all family. Twasangiye umubabaro wo kumubura. We are all grieving. Kuko twari dusangiye ibyishimo byo kuba twari tumufite. As same well, we are sharing the same joy of having her in the family. Rero twihanganishije umuryango wa Queen. So we send the condolence to the family of Queen. Twihanganishije n'umuryango wa Francine. Same as the family of Francine. Ababyeyi ba Queen. The parents of Queen. Umuryango mugari w'abasinzira. Large family of Basinzira. Turabihanganishije. We say sorry. Kuko imigambi mwavuze Queen yari afite n'ibyo yari amaze gukora n'ubwo yari mutoya. We have already mentioned the plan Queen had, however much she was still young. N'abatari bamuzi bamumenye mu buryo burambuye. Even those who are not knowing her, at least you have get to know who Queen was. Tukaba dushimira Imana ko yamukoresheje. We thank God for using Queen throughout. Ariko kandi tukaba dushimira Imana no kuntu twabonye ababyeyi biwe bakomeye. And most especially, we give thanks to God for parents, how you are really strong. Tukaba rero tubishimiye Imana. We give thanks to God to all that. Kandi tukaba dushimiye n'Imana yatanze imbaraga ku babyeyi kugira ngo bakomere muri uyu mwanya ukomeye gutya. And again, we thank God for strengthening the family, and you really look so strong. Tugomba kuzakira kuko twamenye Imana, tuzi kuko imigambi y'Imana atari kimwe n'imigambi y'abantu. We have to receive that because the plan of God is not the same as plan of human being. Inzira z'Imana si zimwe n'iz'abantu. Ways of God is totally different from ours. Ibitekerezo by'abantu si bimwe n'iby'Imana. People's mind is totally different from God's. Ibyo bituma tugarukira aho ubwenge bwacu bugarukira. That's why we always have limits to where we can match. Iby'Imana yashatse ko biba tukabyakira. And we receive God's will. Umuryango wa Sebanyana na Nyanome. The family of Sebanyana na Nyanome. Umuryango wa byinshi urabihanganishije. As a family of Byinshi, we are so sorry and thank the Lord. Kandi twihanganishije n'umuryango w'abasinzira muri rusange. And even the family of Basinzira in general. Tukaba turi intumwa z'umuryango wa byinshi. We are the messenger from Byinshi family. Tukaba twateguye impozamarira. We have prepared a little contribution y'inka zine of 4 cows. Tukaba twateguye n'uburyo zizabageraho.
And even we have a way, we shall just deliver that to you. rero tukaba tuvuze gukomera And we are saying, stay strong tukaba tubasaba kuzakira and receive this. kandi tukaba twifatanije namwe muri ibyo bihe bikomeye. And we are together with you in such kind of hardship. Imana ibahe. May God bless you, Lord. murakoze cyane kuduha ijambo Thank you so much to give us this. kandi reka maze nshimire abayobozi ba hano Let me thank the leadership of this barashoboye place. gutegura ibi birori neza. You have really prepared this well. iyi ni nk'inkuba yakubise This was like just a struggle. twigeze kugira ibintu nk'ibi turi i Kigali muri 1996. We have had this situation in the igihe Kigali. twapfushije abantu bahiriye mu ndege That's when we lost people actually who were ba dogiteri Semahungu, Dr. Sem, ba dogiteri Mugabe, Dr. Mugabe, ba Rugama, Rugama, ba Pastor Rushambara, Pastor ba Shambara, Pastor Ndugu, Pastor ba Dugu, Nyirandimchi, and same as her, ba David y'Ubujumbura. David from Bujumbura. Twamenye amakuru mu gitondo We just came to you information in the morning, Kigali hacu umwijima and it was kind of darkness in twakariwe Kigali. kugorganiza nk'uko umuhaye mu bikorwa. We never had a chance to organize it like the way it is here. tutaramenyera igihugu I mean, we are not even used of the ariko place, buri muryango wari upfu. but every family was nta grieving. mirambo twari dufite We never had, ariko abadamu b'abo bantu bose n'imiryango yabo but the family of all those who have nashoboye mentioned, gusura nk'imiryango itanu gusa. I was only able to visit only 5 families, babo bapfu. and I could find their wives were ibi living ngibi in byari that mu situation. byiciro bya kabiri. So this has just reminded me actually what Kugira happened. basabe abasinga bari hano baze hano bahagarare iruhande. Let me call upon the Basinga family just to come forward and stand around. mfite polyvalence. I have a privilege. Aha basita And bafite mushiki wacu the Basita family who has our sister, kandi no mu basinzira and in Basinzila family, nta twapfushije icyo bita abana bafite collective. it's not only 2 young ladies, it's like the whole community. wotekereza umuryango umuntu azabyara If you can imagine the family that comes from one person, nakuzukuruza n'abandi maybe from sons and grandson, bagera ku ijana. it's as if you have lost more than 100 people. ukomere rwose bwihangane. Stay strong and be confident. Aha batsinzira ni badatabuka. Basinzila, they are in their father-in-law, aba mu basita in the Basita family. se wa binyangeri mari They are also, buriya abantu bose baravukana. all people have, ndibuka they should actually. nazaga ngenda mperekeje data agiye gusura muri Hamwe Janika. I remember when I could go with my dad just to go and see Rujanika. ese wa binyangeri yari akiri muto The father of Nyan died when he was still young, yabazi cyane kabisa. so that I got a chance to know them. ni bambaye kabisa. They are my uncles. rero kuba naje mbabonye ndishimye cyane. To see you is a great joy to me. And again, let's say stay strong, our sister. kuneze myaka Feel strong and stay. abana bacu basinziriye These young ladies, they are just sleeping. basinziranye ijambo ry'Imana. They already have the word of God with them. kandi ijambo ry'Imana tukugikora And that's the eternal life. n'imbuto idashobora kubona. It is a sin that can't be lost. nawe musirayi hano And you are still here. aba bantu twajyaga tubasirayi In a few moments, everybody is going to murasigara say, wenyine mu muryango n'abana b'abanyasigaye. you are just going to stay alone in family. mugomba guhagarara mushikamye ku ijambo ry'Imana. That's why you have to be strong in iyo man. bizari humuriza umutima ubabaye. It's the only word of God that can comfort Kabisa kabisa. and even bring joy to our hearts. Even in days like this. There is a word for this. That's why Paul said, after dealing with challenges, he said that the reason why he was going through this is forever for him to be. Just be strong. To our sister, the family will find the time to come and see you. And we shall find the time to talk. But we shall find the time and come to family and visit. And if possible, we shall even just spend a night there. May God bless you. And may God give comfort. Amen. Murakoze cyane. Thank you so much.
Yeah, we are just going to be a little bit worship. mbere y'uko umuryango w'abasinzira Before I call upon the family of Francince, kandi muri abo makosa avuga umuyobozi wawe n'umuryango y'abana bawe. and it's only the leader who's going to say a word for the next meeting. Yesterday we had a chance for people to give their testimony. ababyeyi bavuze Or the family has already spoken. nsaba umuntu uvuye wanjye umusasa yiri hafi gusasa Let me just call upon one person who's going to present people from Kusasa. umwe hano yiri hafi Just one person, they just come forward. kandi ubutumwa bwabo It's going to give out testimony. ubwo ntawe hafi gasabe umuryango w'abasinzira yiri hafi hano. Let me call upon the family of Francince to come here. aravuga umuyobozi wabo It's only one person who's going to present narangiza all. umuryango w'abasita After that, we need to have family of Francince. aravuga perezida w'umuryango We are only going to have president of family. hanyuma rero ikindi cyane n'umuforo hanyuma And the last one, dusoza we shall get from this. The family of Francince, please come forward. turashimira buri muntu wese ubashe kubona umwanya wo kureba hano kwitandukanya natwe ibintu byawe twagize Imana yahezumisha. Turashimira kandi umuryango mugari w'amahoro wose w'ubwenge Imana yahezumisha. Turashimira by'umwihariko umuhana wa Minisitiri abayobozi babo Imana bagire neza ku byo mwakoze mwabaye aho twari kuba muri byo twagakomeza gukora Imana ibaganisha by'umwihariko komite yateguye ibirori kandi turabashimira. Reka kandi dushimire umuryango mugari w'abasinzira kuko kubana natwe biza kudufata mu mugongo kandi bifata no mu mugongo Imana ibaganisha by'umwihariko gasinzira hano muri Tennessee abayobowe na perezida Bakoze Imana ibaganisha ibyo mwakoze turabashimira. Hanyuma turashimira kandi by'umwihariko umuryango ushobora kubana ku byo mwakoze kugira ngo bino birori bibashe kuba bitunze. Twari tuvuye mu kindi gikorwa twashyize n'ibindi bintu ariko ubwitange bwanyu turabashimiye ibyo mwakoze byose turabizirikana. Dusoza rero umuryango wa bugufi wateguye impozamarira tuva hano turagira ngo basibane dufite nka cumi n'imwe twabakorera kugira ngo tubafate mu mugongo
ariko kandi guhuza umuryango wa Gasiga namwe umuryango wa Mugufi twategurika turangiza ibikorwa tukaza kubibashikiriza kugira ngo twifatanye namwe. Imana y'umugisha. Murakoze umuyobozi wa Rwanda. Reka tuvuge umwanya wo gasinzira n'amagambo makeya amaze kubashimira mwarakoze cyane tutubisubiramo. Imiryango yose tubahaye kureka turi kumwe namwe umuryango wacu bagasinzira umuryango wa Sebagana umuryango w'abavandimwe bacu b'abasinzi komere n'andi Imana yakoze icyo yabishaka. Rero umuryango muteraniye hano turabashimiye kuko mwakoze kutuba hafi kudufata mu mugongo. Presence ya buri wese hano yabaye ingirakamaro. Kuri rero tukaba tuvuga ko ikiganiro gihagaze iyo twari dufite tukaba tubishoje, ariko bitavuga ko abantu babujijwe n'ubundi gukomeza kuzura imiryango y'Abasebagana. Mukomeze mubabe hafi mubasure, baracyafite byinshi bakeneye, natwe tuzakomeza tuza tubareba. Ariko kuri none abantu babohoke basubire mu mirimo, tukaba duhagarika ikiriyo ariko gusurana twagukomeje. Cya kabiri umuryango wa Gasinzira n'ubundi uzagera mu rugo wavugishe icyo yateguye. Tukaba dushimira komite kandi murakoze cyane. Abakobwa babiri umwanya perezida asa n'imwegereye ariko nanone azogenda vuba kugira ngo abasigira izina